Bengo rwose n'uyu wishiye numvise murembe kwawe bana gabundi ga ntimwari ko mumumenye mwabibonye yicaye imahanga yo amashi menshi atekanya ryohewe n'iby'imahanga yo bamwe bati hoya njye sinataha abandi bati hoya ntinyaka kagabo abandi bati hoya nimuze turwane yo ngaho hindukiza amaso yawe amashi mazure nabo amashi menshi hindukiza amaso oni yake waje kubashusha kugira ngo mwakire abashitsi mazure babo batabaye twese amashi menshi bakira abashitsi amashi menshi n'abagabo koko n'abagabo biraboneka uyu munsi ntibisanzwe abatemeye ko turimbuka erega nabo bafite imiryango erega nabo bafite abana abo bagabo nibonda abagabo b'imurenge nibo turata abo nabo hindukiza sesa amashi yego wow n'abagabo n'ababa mama Gideoni yo Sematamayo n'ababa mama twese n'abagabo ingongomani iwacu n'abagabo amashi menshi ku bashyitsi bacu amashi menshi igitaramo amashi menshi cyane aba bicaye aho imbere umusaza umwe ni Kanyamukwengo bamuhaguruka ntawe uzi uvuga yicayeho gashwa uyu ni Kanyamukwengo yahageze mwamubonye ari kumwe n'umusaza muhiyo ngiyo muhiyo Gasto Terezi umugabo umwe yaragira abahungu hariya hakurya yitwa nde yaratuye simpavuze ariko bamenye ko ataratuye umuhira gwe yari afite umuturanyi we warazamuka ruguru ngo ahagere yarabaye n'abahungu bundi mugabo baruguru wa mugabo baruguru uburyo wagiye kumusura burine ko umutashe atashe ujyo umutarambira ati abahungu bawe ko tubana inzu n'indi ningere ko nzobabwira wa mugabo arambwira ngo mubwire ko gore abahungu banje nibaza kukubaza amakuru uzobabwire ngo iyo niyo message yatanzwe niko musaza ukuravuze Kanyamukwe uzunyumva kandi unyumvire utavuze wa undi wanditse urwandiko barwa sikitu
barua si kitu mwarayibonye murayizi ngo barua si kitu ila kuonana macho kwa macho zagenze gute dore nguyu wayanditse ngo ntimwabibonye barua ni nusu ya kuonana ngo sina mengi kupita haya ya kesho ya jua Mungu ngo nayi barua nayiandika ni kandi gitangaje kubera gukunda inka reka zinashire nyine akababusa bakaza bamatangira ngo habari ya ngombe na watu bakama babanzi nk'imbere ariko habari ya ngombe na watu yemwe ikampara muraho yego kose nakunze ikampara ukwanje kose jewe tuzoshesha n'abantu b'ikampara muzotuma nimukira hano ntari mfite gahunda ariko gani nkaho nabunze none suko yaje wese nabi wiwe bose ikintu nasize mu nzu n'amatara ifunguzo ndazifite ha shatse no kwamangura irindi gufura inkaza mfunguzo izo funguzo nazanye uyu muntu muramu Tereziya wa Yesu Gasi tagiye kubaheza ubuhamya bw'indambi yagiraga yigeze kurya rimwe nyina aravuga ngo nikwisha no munda kutavuze ukuntu Rebeka yayisarira Gasito yarariye umuturanyi wa nyina yitwaga Rebeka ararira ngo amare nyina wa Gasito aramubwira ngo Rebe ngo wirira nikwisha no kutavuze umutiritiri yankubise yazaho ngo nikwisha no munda Gasito vuga ubuhamya bwa yandambi wagira noneho ngiye kubabwira ubuhamya Yesu yarankije kandi ntabwo ari buraha nagiraga indambi nanganyaga n'umwana umwe wo kundono yigeze umushitsi yigeze gutaha mwabo yama nyina sohotse gucyama baza umushitsi ngo se nawe urajya ngo amare umushitsi aramureba aravuga ati ngakubite kagire gute ngo amare umushitsi aburuko kagiraga yama kabwira ngo yewe ngo ndarya ngo niba ujye ubwire mama yongeremo amazi tuzogwino uwo mugabo ndawundi ngo hari wigeze kurara ku ndondo kwa se buko yumva ihene irahebebye hanze ngo amare yamuhamagara muramu aramubwira ngo ubwo ari akanyama ngo ubwire ngo abakecuru bacumba agatsima koroshe ihene yari ihebebye gusa mu kibuga uwo mugabo bakeka ko ari mwene wabona Gasito warumbwiye ukuntu nagize ubuhamya bw'indambi kandi nabibabwira kandi umuntu wese ubwira indambi uziko hari umushi w'iwacu wagazuhingira kaka witwa Mitode yagaza avuga ngo ngira ngo ndi ventre ngo ndi pot de ventre ruhu gwinda umugore umwe wacu ngo nizeye nagaza atsinda amara kamanyita ngo ndi rukoba gwidigi mwumva amazina nagira ngo rukoba gwidigi hanyuma barambwira ngo nyahuri nyana ndazahura mu gitondo kare kare uziko abantu bakazazinduka baje ku masomo ngo ngaruke sanga mukecuru yacumbye mbura umwanya wo kujya kandi twagiraga umwarimu witwa Gwamedende yagaza gukubita uruguzo ukumva ko ubwenge bushira ndavuga ngo wagukubitwa uruguzo nogenda ntariye ndirutse narasomye se nazasoma amawazo gusa ari kuri wa mutsima mwumva ibyago nagiriye ku mutsima areka wagize neza Yesu we no ibyago ku mutsima ngo dusohoke ucyo wavugije ifirimbi nije wasohotse urupango wa mbere ngo niko zajya hakujya mu bahinda imvura yamigwa mwumve satani imvura ngo imare kugwa imbuza gutaha noneho na wa mutsima bacumbye uzi umutsima wa ruguru basheburuje ifu akayungiro ka ruharamura noneho umutsima wa ruguru gagatimbo yamigira igikoko hejuru ngo shike namamena mu imvura itarahita neza ndiruka karabira mukuzi ngo nijire mu nzu nterera amakari yari mu kabuco kamwe bagaza baguramo n'amavuta y'amagazi sanga Rebeka ari kumwe na mama ko barahungura ibigori barandeba kandi sinzambesha gutungura nagazambesha uzuka byagusa kandi aho mbesha nguyu hano rugaje zamubwira ngo ntahafate ngo nshike nterera amakayi ngahari yandirukwankiye kuri wa mutsima ngo ngugera ngo ngutamire Naam muhagare hagati na hagati ese niko bavuga twatambamye duhagarara nuko hanyuma ngo manyure wa mutsima nibagirwa ko ufite imboga amaze ndawutamye amaze urambaga ndahwera ndaryama kazasigara nkubisha gatuza hasi uramanuka urabaga mama yamarira yamakubita umutiritiri ngo Rebeka we ngo nikwisha no munda Imana inkiza gutyo niyo mpuru ya Gasito y'umutsima Gasito yagiraga amafu Gasito yagaza virundu hari abantu bazi rundu Gasito yagaza virundu akaja gutora igishishwa c'umuneke inyawarimba ariko tugahurirayo naba
kandi wasanga harimo agace gatoya ukamubikaga ngo uzoje kurisha abantu babaye mu bapadiri n'abasirimu tuza tububaha ku runundu twagaza tuva ku kiziba twaje gutora agacupa ka sauce tomate n'igishishwa cy'umuneke mu gasoko k'iyinga iyo watoraga agashishwa k'umuneke noneho karimo nk'akaneke gato kasigaye wageze usa n'uwatoye imodoka cyangwa wageze ugukoraho twageza tubijya uzi kurya igishishwa cy'umuneke gasito yageza virunda akajinya warimba ntabwo ari inyawarimba ni mu basanganya ku gasoko kabaga hagihurutse kagakomero k'inyawarimba ariko uzi nko kuja ku isoko ni posho niyinga iposho ryaremuye ryo kwanta bibe gugatora nk'imbombo munsi ya gatara wageze utaba ku escortins wageze ugukoraho hanyuma ngo yatoye imbombo turi kumwe n'abafasha ese ko murabona tuberewe cyangwa dufite ibihanga turaberewe wagize ngo ndi muri nta bihanga biri hano muhamubona birahari niba hari umuntu ugira ubuhanya bwinshi mu rugendo ni jewe ejo nabaye nk'ubibakomoza ariko bari abashoferi baramfashe uyu wacu bamushize inyuma ina Kinshasa mwari mwicaranye na Kinshasa bamushize hagati ngaha noneho bashira umugande bamushira Kanyamukwego na inagotomera babashize inyuma abare mbigitambo kandi simenyeka ko mfite mbana n'ubumuga bw'akananu baraje barakomanze hajya bambajije gute mu kigande ngo sebo kandi umuntu wambesha uheruka ni Bugande yamambwiye ngo niba kubaza ikigande ku mupaka ngo uzovuge ngo nakati ngo bakingura urugi ngo bafe kumbazana amavuga ngo nakati bama bavuga mu Cyongereza baraye ngo get out ngo bamare ngo bankubita amaso bama bankwegaguye ariko ngo bangeze nk'ahari ngo akakananwa nagakuye nagakuye narakavukanye bama bambwiye ngo ikibazo kirabaye arerite imitwaro 10 iragendera nyagwa hani Bugande nasanze hadatandukanye ni wacu nigeze kuja muri Kongo 2014 ngongere ku mupaka y'Ubuvira barambwira ngo ninzane ngo attestation de décès ninje muntu wa mbere wasabwe attestation de décès kazamabwira ngo ndahari ni munkoreho ngo yaye ngo ntibabemera ko ari nje uhari ngo ninzane attestation compare niko Kanyamuka ukuga umugabo umwe yaravuze ngo amakuru ngo yoshira muri dondidoni nkaya nkoni y'abana none jewe ko ndumva ntameze neza oyaye dufite ibihanga kandi nabo barabizi dukeneye abacu turabona ko dufite ibihanga hano iyo nyago turaza kuvuga kuri wa mugabo uranyibukisha turaza kuvuga kuri wa mugabo hano twahabonye abashumba ni mukomera abashumba ukundi bohaguruka tubiyegereze twebwe abashumba biwacu tuzadushesha ariko twagera muri bene ibi sindabona ifura mujana mwagera mu nzira zikagusiga oye simbavuze nabi abashumba bubahwe twababonye pasiteri turagukunda cyane pasiteri Mukozi n'abandi Imana muhumugisha twari batubwiye ngo na François Rasa siwe arahari tarahagera Imana imuhumugisha n'aba bavyeyi tahara ariko n'umufana umuco wacu abahageze uku twishimye twahwereye uko gamuza mubonaga ngo umugore umwe yansanze ku musozi nagiye gusengiriya amasayini arandeba aranyitegereza kuri jisho hasi arigeza hejuru kazasigara nireba sinabaye gute nasenze se nabi narose nabi ngo Mariya ngo data ngo nawe uzuza gusenga ndavuga ngo Imana ni ya nyoko ariko ibyo ntimubifata ndimuhafata Gaston ntaragera amasayi ndimuhafata none nari nkomeje kubashumba natwe tuzadusenga ndetse jewe ngira ikiyo ngira ikiyo nabwiye Imana narayibwiye ngo Mana niba ngira ugutwi waremye uzoza unyongora ntukazutuma abandi ngo banyongore zabakiza aravuze ngo ayo makuru ntuyafata twakwishimiye zabakiza muramuzi no wabonze udaduseze dufitanye kesi Bugande dufite hariya Nairobi dufite igihanga canzabakiza nubu ntimwamona ukuntu angana i Nairobi hari igihanga kiva ngaha niriya kandi angana ese ducumbitse he Gaston Ilungunje nilungunje hadi ese bambwiye ngo kuvuga ngo asante mu kigande ni webale kosebo ajya suko bambwiye jewe ndi wa mbere kwiadapte meze nk'aba bahungu bazava ruguru vuba bakavuga amaverbe muri infinitif ngo twaza tudescendre nk'umushoferi wazo dukonduire ngo tukoza twamatwumva ngo two disparate kirahiye gihiye amabyi mureke twegereza abandi nyagotomera na Kinshasa we ariko yewe
nkunda umuyumbu umwe itonde nkunda umuyumbu mu bino mundangira hapa nukuri kw'Imana sinzotande bavuze ko aba yitwa nde abimbarara habe niyo azoba nakati habe niyo yoba nakati nzomusanga yitwa nde izi kibazo uriya musaza yitwa nde yaravuze oya nimuvuga baramumenya yaravuze ngo turacyari kure niba mutaramenya umuco kandi tutaza dutarama bene ibi bitaramo turimo yaravuze ngo abantu ngabo badakunda bene iki gitaramo ngo bameze nk'agasonga gataze ngo kandi ngo ni kamasumu yafira nyaki nchasa ni mwijire na inagotomera abakecuru wacu muri Kenya gamaze nibaze ndafashwe nibaze abino muziki Swahili ndatombotse ejo undi umukecuru umwe yabwiye iwabo aramubwira ati indirimbo izivuga ngo mateso ya Yesu na kupigwa kwake musarabani nami nikaokolewa wese zisobanura gute aramubwira ati sema ngo nikutahawumva aramubwira ngo mateso ya Yesu na kupigwa kwake nami nikaokolewa ngo birasobanura ngo ni kama mulima Sayuni ngo ni kama mulima Sayuni niko yasobanura baje bama ndababwira ibi 10 byahurure nibagera hano 10 mbabwira ikindi kimwe gusa cyahurure kimwe ciza dore batamba baje dore nuko yewe natashiri noneho namamjuki wino twica oye tuwenkabisha juki kandi ndimukubona ko tuzopikanisa gasto turavuga kwikanisa ya tuzopikanisa ariko rizuba natashiri kuramukije wa bakwicara rati oye none tugiye gupfa niko yayawe haba abana batakicyumva umuntu akababwira ngo baje kwahirira inyana bakudare inyana tibanumve umuntu azicinyike kwibuye risongo yata noneho namererwa usize gana rifite ijambo ugashwa nukuri sinzi ko bangize baye wajewe niko natajiriwe ayi noneho nari mpaye kubwira ngo musaza w'amayina ejo bundi namutekenya arambwira ngo ntazishaka yaranze ibishimbo namenye nkubwira kuva kera ngo uzi umuhigitiga gikonje kitarimwe umunyurana ni ekubone nokuri nibyo yo kuragira ngo sindacyakomeye umugongo warashitse neza wose warashize ese yaje kwakira gakiza mayi yoka asafite uwo ibyago bikwira abagabo mana yanje we uyu musozi nawe uraturemerereye ayiwe turashika se ese noneho uyu ni umunyabaki wagashwa noneho noneho umugongo wanje ubayemo ibice 7 nije noneho baguye sinkibasha yewe maye wanje we wa mukazana wiwanje yamayikonera gwagiye mu mushasha ndamubwira ntese ninde uzozuzanira utuzi amabwira ngo mukecu ngo ni ingoma ya ari afite uwo wose abana hari uko wabaye ndori wanje kwa gashamba ndori wanje kwa gashamba garakawugize tugende tuje gusanga musaza w'amanyina ataricwa n'inzara cumbe ugashwa umuhezi urukorongera umaze 3 munsi rukonje ewe maye wanje we ese wa mugabo wawe ugira kananwa kaka Pilato ayiwe kimira nico bomutoraho noneho ngo yakaza yimyiza umupanga wa mugore nokuri kw'Imana no mupanga apwa hayo maye wanje we niko yewe muzehewe musaza nabyutega ngenda butaraca natashiri yaje kuturamutsa kugenda se nico kibazo indagotome ishara uyu mugabo uri mukunyima miga mwikanisa arije wazanye sendisha tugiye kwifa apwa umugongo baye mu banko wicara ishara ndacyabasha ngo niwe uri mukugendera umugabo wawe inama ngo sinkaza mbwiriza yo ai ya waracitse wose urashira ayiwe waracitse niko muzehewe niko turi mu gufata amajambo mu ikanisa ukayima uwo mwacu
wamaruka yaha abagore Aye. uko ntumaze kuba nabi ariko ijambo mwika ese namwe nzoriha Rudoviko uri mu gukitakita Rudoviko uri mu kugenda kurusha amawazo musaza wamaye reka no gukitakita ese ari mu gukitakita nk'umugisha muke wo wagacwawe zoceceka mvuga atwa ni mucece ayi namererwa we nawe ngo uraho warashatswe Ayi, waherekeje abandi mube nkabareka niko jewe ikanisa Kristo yasize ku mutwe wanje karibambirwa nkarifira nyuma ya Kristo ese none nije uri mu ubambuka kwima ijambo ese wigeze ubambuka iri kanisa ni ryawe ariko Rudoviko ayiwe usare Rudoviko uri mu gukitakita wabaye nka kurya umwana wabaye igiparapa ese Rudoviko Ni mu kugenda nkwirakwiza ubutumwa. akaja kumwiga ikoma mu gitasha ngo numara uzoyobora ikanisa Rudoviko ese musaza wamaye ewe atwa yoyo buri kanisa nakarakananwa abantu tibozosohoka mu ese kanisa akananwa kabaye nk'akapirato Ayi, ushikigwiye kanisa Kigwiyo. uzoyoboza kanisa yewe bankuntabara ugira akanwa uzuceceka tukazutuka abagabo twa ewe ewe zoreka kuvuga bontora ku kindi amaze n'umunwa umuntu yavuga nabo bakavuga kandi ni mu kubonaga ibi byose uyu mugore wawe ari mu gukora ibi byose ni wowe ariko kuva kera iwanyu mwahoze urandebera muhahaza imfunguzo ziri mu gusa nk'izifungura kwa shitani izi funguzo ni izinyabaki wagezeyo nagezweyo noneho njanye n'uyu wanyu ije ukuri kw'Imana Aho kanyuma wari uri mu wajya. kunkenera kandi nzobwira urya mwana wasomye azokunkubitire nk'ikofu Yo. nuko ntasoma oya ye nawe kuganti wakishijwe si uyu mugabo wo mwacaza merate norambika agakiza muzinanga oya ye wikarambika Wakazina. gumugaheke ararambika ko jisha karandambiye ariko bitewe n'agasuzuguro k'uyu mugabo oya ye oya ye noneho wirwanira ikanisa muzehewe nkuko umugezaho kugwanira ikanisa aya Rudoviko naramubwiye ngo imbwa izoba umuseguzi uyibone gitamira ibwabwa rya mbere namamubona naramubonye uyu naramubonye akivuka Urancira imigani y'imbwa. ibyimpamo kurancira imigani y'imbwa No, numara no. uzosubira uhagarara mu ikanisa ngo kuramvuga none ntiyavuze kuri imbwa yavuze ngo re oya ye nawe ni mukuru wanje ese uvuga ko yavuze utari ngo uri nimba ndi imbwa nawe ni mukuru wanje ese noneho akavuga ko kuvaga gusa. nabaho tugashika muri iri kanisa Yeah, sindumva umuhana n'amaturo ngo ayasengera isadaka Yo, ngaho yeah. oya ngaho bankusenga igiparapa Oya, yereka nsenge. reka senge reka nsenge reka none senge yasengera kandi nubimenye urabarevera muhumirize uwite kugira neza mutima wa kanyamukwego wari inangi urizirika nk'ubura bw'ihene mutabare yaransuzuguye arakabya umuhambire ndamuhambiriye umweze kandi umutunganye maze umupepere yewe namere amumuha igiti isoni ziragukoze oya ye namuheza igiti azoza Zimukoze. kubura mu ikanisa Ziragukoze. azoza Ay, kubura mu uyu ikanisa ni umugabo. inakinja ziramukoze ibyimpamo yamo Ya. ziramukoze namererwa ngo yarashatswe yaherekeje abandi Ay, Ay, ya. nabyishe noneho Ngaho mfasha, bankumfasha mu isengesho. wamubyicara ugikubita urugo rwaro rwanjye nawe noneho umuntu agira umurimo azashobora uko uyu wacagira umurimo wo ayobora kuguma uwo gukitakita wo kuguma guhiga inkware gukitakita oya ye no guhiga inkware nagumaho Rudoviko birakunaniye Rudoviko uri mu kugenda nk'uwataye ihadabu ayo niko Rudoviko je namye Urimo kwicara ukumva uri wenyine. namye mbabwira Niko. ndababwira ngo niko akananwa k'akapirato boshobora ikanisa muri sigarare na Kristo wari firiye uzishobore wenyine ay nya niko wewe ni gute wabwiye umugore ngo ntuzoza urya ibishimbo satani kuko utagira ibanga ay ntanijagira yewe nshuti yanje umva nkubwire kubona twarakundanaga tugatemberana cyane ukaja mu ijuru ugasigara uzosigara nyina yinya arazoja yewe satani ndagusezereye iminsi myinshi asubuhi nagukoreye. nimemuka na Yesu we ninashukuru we nashukuru kwa mapenzi yake baba kuniamsha musigara ni byanyu yewe Yesu we Muhaguruke.